ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахбор бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзур мегардонем. имрӯз дар барнома саноати пешрафта, заминаи иқтисоди қавӣ ва ояндаи босуботи кишвар, таҳкими иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши ҳаҷми маҳсулоти рақобатпазир, рушди соҳа дар суғди бостонӣ. рушди устувори кишоварзӣ заминаи таъмини амнияти озуқаворӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум, масъулият ва заҳмати содиқона дар иҷрои корҳои баҳорӣ, саҳмгузорӣ дар фаровонии маҳсулот. созандагӣ танҳо сохтмон нест, ин рамзи эътимод ба фарду, иттиҳоди мардум ва талош барои зиндагии шоиста аст. тоҷикистон месозад барои имрӯз ва барои фардои наслҳо. панелҳои офтобии нерӯи фарду имконияти имрӯз. дар ҷаҳоне ки талабот ба нерӯи барқ рӯз ба рӯз меафзояд, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия ба як зарурати воқеӣ табдил ёфтааст. навиди равшанӣ аз мурғобӣ дурдаст. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. садҳо шакли муоина ва муолиҷа ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба соҳаи тандурустӣ дар тоҷикистон ворид карда шуд, хизматрасониҳои тиббӣ ва шаҳрвандонро дар сатҳи назаррас баланд гардонид. ҷорӣ намудани навгониҳо дар самти муоинаву муолиҷа, бахусус дар самти мураккабтарин амалиётҳои ҷарроҳӣ, имрӯз тибби тоҷикро бо тибби ҷаҳон ҳамқадам кардааст. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Қурбон Қурбонзода. ҳама самтҳои давлатдорӣ нахуст аз фаъолияти ҷомеаи рӯҳану ҷисман солим рушд меёбад. танҳо маҳсули зеҳну тафаккур ва заҳмати миллати солим метавонад заминаи пешрафти устувори ҳар кишварро фароҳам созад. 13 солаи охир тоҷикистон аз лиҳози пешрафту амният то ҳадде рушд намуд, ки таҷрибаи он аз ҷониби дигар кишварҳои олам васеъ истифода мешавад. расидан ба имрӯзи пур аз нишоту саодат аз ташаббусу иқдомҳои ҳукумати кишвар роҷеъ ба рушди соҳаи тандурустӣ ва эмин нигоҳ доштани миллат аз хатари оризаҳои гуногун вобастагии амиқ дорад. тадбирҳо вобаста ба ҳалли мушкил дар соҳаи тиб ва дарёфти роҳҳои муассир ба ташаккули ин самт аз аввалин рӯзҳои ба даст овардани истиқлолият дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбари давлат қарор дошт. дар ин даврон бинову иншоати соҳаи тандурустӣ аз 2862 адади соли 1992 дар соли 2026 ба зиёда аз 5500 адад баробар карда шуд. танҳо дар соли 2025 дар кишвар бо истифода аз тамоми сарчашмаҳо 113 муассисаи тиббӣ сохта шуда ба истифода дода шуданд ва 301 муассисаи дигар таъмир карда шуд. дар соли 2026 корҳо дар ин ҷода идома дошта бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни муқаддаси миллиамон 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони зиёда аз 200 муассисаҳои тандурустӣ ҷараён дорад. бинову иншооти соҳа дар сурати муҷаҳҳаз будан бо дастгоҳу лавозимоти соҳавӣ ба рушди тиб замина мегузорад. аз ин лиҳоз тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи тандурустиро сол аз сол афзун намуд. қисмати муайяни ин маблағҳо барои харидорӣ ва насби муосиртарин технологияи тиббӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ҷудо карда шуд. истифода аз ин шароит ва имконоти мавҷуд буда, дониш, таҷриба ва маҳорати баланди касбии табибонро тақозо менамуд. бо ин ҳадаф омӯзиши табибон аз таҷрибаи кишварҳои дар тиб рушд ёфта дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ карда шуд. дар соли 2025 зиёда аз 24 000 нафар мутахассисон аз ҷумла 500 нафар дар муассисаҳои таълимии илмии хориҷи кишвар ба таҳсили баъди дипломӣ фаро гирифта шуданд, донишу малакаи касбии хешро баланд бардоштанд. маҷмӯи тадбирҳо вобаста ба ташаккули соҳаи тандурустӣ тиб дар тоҷикистонро ба камёбиҳои беназир ноил гардонид. ҷорӣ намудани ташхису муолиҷа ва мураккабтарин амалиётҳои ҷарроҳӣ ба соҳаи тиб дар тоҷикистон бо гузашти ҳар сол афзоиш меёбад. андешидани тадбирҳои мушаххас дар роҳи рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла бунёду ба истифода додани муассисаҳои тандурустӣ, муҷаҳҳаз намудани онҳо бо дастгоҳу таҷҳизотҳои ҳозиразамон ва баланд бардоштани малакаи касбии табибон дар хориҷи кишвар мебошад, ки соли 2025 дар умум 74 навгониҳо ворид карда шудааст, ки аз онҳо 14 навгонӣ дар самти ташхис ва 60 навгонӣ дар самти табобат мебошад. вуруди ин дастовар ҷарроҳии кушода, яъне буриши бадани беморро бо усули нав иваз намуд. ҷарроҳии бидуни буриш бо истифода аз дастгоҳҳои лапароскоп ва эндоскоп иҷро шуда, беморон дар кӯтоҳтарин фурсат бе иззи ҷароҳат рухсат мешаванд.
ҳоло дар муассисаҳои тиббии тоҷикистон ҷарроҳӣ дар самти кардиология, рагҳои хунгард, пайванди узву бофтаҳои инсон, осебшиносӣ, бемориҳои сухта, нейроҷарроҳӣ, гематология, саратоншиносӣ, гастроэнтерология, нефрология, ҷарроҳии қафаси сина ва рагҳо, силшиносӣ, ҷарроҳӣ дар талхадон ва роҳҳои талхагузар ва дигар шаклҳои амалиёти ҷарроҳӣ бо усули сатҳи ҷаҳонӣ иҷро карда мешавад. таҷриба ва тахассуси баланди касбии табибони тоҷик дар иҷрои рисолати мушкил, рафъи хатару таҳдид ба саломатии инсон боиси он шуд ки имрӯз шаҳрвандон барои ташхису муолиҷа аз сафар ба дигар кишварҳо худдорӣ менамоянд. танҳо дар соли 2025 наздик ба 100 нафар барои анҷом додани амалиётҳои мураккаб ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд ва дар 2 моҳи соли 2026 аллакай зиёда аз 45 нафар барои анҷоми чунин амалиётҳо ба муассисаҳои тандурустӣ муроҷиат карданд. татбиқи тарҳу нақшаҳои дахлдор метавонад ба рушди соҳаи тандурустӣ дар Тоҷикистон боз ҳам муассир нақш гузорад. имрӯз дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки муовини раиси маҷлиси намояндагон мавсуна муинӣ мизи мудаввар дар мавзӯи аҳамияти гузариш ба низоми 12-солаи таълим мутобиқат ба стандарти ҷаҳонӣ ва дурнамо баргузор гардид. дар мизи мудаввар вакилони маҷлиси намояндагон ва масъулони дигар сохторҳои марбута иштирок намуданд. дар ҳамоиш ҷорӣ намудани ислоҳоти соҳаи маориф дар кишвар, яъне гузариш ба таҳсилоти 12-сола ҳамчун тақозои замон арзёбӣ шуда барои баланд бардоштани сифати таҳсил ва рақобатпазирии байналмилалӣ хатмкунандагон зарур дониста мешавад. таълими заминовӣ бояд ба рушди тафаккури зеҳнию техникӣ, қобилияти кор дар гурӯҳ, малакаи муошират, саводи рақамӣ ва ташаббускории насли наврас мусоидат намояд. бинобар ин дар баробари таҷдиди назаргардидани стандарту барномаҳо ва адабиёти таълим, фароҳам овардани шароити мусоид оид ба гузариши низоми 12-солаи таълим бояд равишҳои муосири таълим ва методикаи омӯзгорӣ низ такмил дода шаванд. нақши занону бонувони ихтироъкор дар пешрафти илми муосири тоҷик муҳим буда. дастгирии ин қишри ҷомеа ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. бо ҳамин мақсад имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илми амалӣ таҳти унвони саҳми занон дар рушди илм баргузор гардид. гузориш дар таҳияи Дилҷаҳони Мирҳасан. саҳми занон дар рушди илм таҳти амин унвон дар шаҳри Душанбе ҳамоиши байналмилалии илми амалӣ баргузор гардид. дар кори ҳамоиш муовини сарвазири кишвар Дилрабо Мансурӣ, масъулин ва ҳайати кормандони соҳа иштирок намуданд. ҳамоиши мазкур дар заминаи эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва эълон гардидани 5-солаи соли иқтисоди рақамӣ ва инноватсия бахшида ба рӯзи байналмилалии занону духтарон дар соҳаи илм доир гардид. албатта баргузории чунин ҳамоишҳои шукӯҳманди илмӣ аз ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти баланд бардоштани мақому манзалати зан дар ҷомеа ва руҷӯъ ба шинохти таърихӣ, мақоми таърихии занон бонувон дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ ва рушди фарҳанги ҷаҳонӣ сарчашма мегирад ва бо баргузории чунин ҳамоишҳо имкон дорем ки бори дигар ба хидматҳои арзандаи бонувон дар фарҳанги ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намоем. иштирокчиён доир ба нақши меҳварии занону бонувони олима ва ихтироъкор дар пешрафти илми муосири тоҷик, дастовардҳои илмии занону бонувон дар риштаи мухталифи илмӣ ибрози назар намуда, дар сатҳи байналмилалӣ доир гардани чорабинии илмиро қаноатманд арзёбӣ намуданд. ин иқдом ба баланд бардоштани рӯҳияи олимони ҷавон мусоидат намуда, дар оянда низ баҳри ҳавасмандкунии ин қишри фаъоли ҷомеа чорабиниҳои зиёди илмӣ доир мегарданд. имрӯз бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ва ҷалби сокинони шаҳрҳои Ваҳдату Роғун ва ноҳияи Файзобод дар шафати шоҳроҳи Душанбе, Ваҳдат, Обигарм, Нуробод ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шиноида шуд. ниҳолҳо ба иқлим мутобиқ ва тибқи маслиҳати мутахассисон шиноида шуданд. таваҷҷӯҳ намоед.
امروز با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان و مسئولان ساحه در شهر راغون، وحدت و ناحیه فیض‌آباد با دسته‌جمعی ساکنان در موضع‌های انتخاب گردیده نهال‌های گوناگون شنانیده شد. هدف از راه‌اندازی نمودن تدبیر نهالشینانی را مسئولان چاره‌بینی پی عملی نمودن برنامه دولتی کبودیزارکنی مملکت تا سال 2040 و سرسبز و خرم نمودن دیار ارزیابی نموده ابراز داشتند که با این وسیله موضع‌های گوناگون شفت راه‌های نقلیاتی آینده نزدیک سرسبز و خرم می‌گردد. همچنین در این روز در زمین‌های بیکار خوابیده حدود جماعت دهات بازاربای برونوف و عبدالله عبدالواسیوف درختان میوه‌دهنده از شمار انار، سیب، آلوچه و زردآلو شنانیده شد. مسئولان با شنانیدن نهالکان میوه‌دهنده در این روز از حساب زمین‌های غیر کشاورزی جماعت دهات عبدالله عبدالواسیوف در مساحت 1 هکتار باغ نو بنیاد نمودند. با راه اندازی نمودن تدبیر سبزگردانی امروز در شهر وحدت 1000 بیخ نهالی همیشه سبز و آرایشی و میوه‌دهنده شنانیده شد. این نوبت ساکنان ناحیه فیض‌آباد با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده، مسئولین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شفت شهرهای دوشنبه، وحدت، آبیگرم، نورآباد در حدود دهات جوانان 500 بیخ نهال همیشه سبزی سوزنبرگ شنیدند. کبودیزارکنی در این موضع با استفاده از اگرتکنیک پرورش براه مانده شد و برای نشونمایی می‌بعد آنها نگاهگیری پورا براه مانده می شود. نهال درختان همیشه سبز که در تل و تپه‌های بیکار خوابیده شفت شاهراه شنیده شدند امکانیت می‌دهد که آینده این مکان باز هم سبز و خرم و نظرآبا گردانیده شود. طبق اطلاع مسئولین شعبه حفظ محیط زیست ناحیه فیض‌آباد، طبق نقشه کبودیزارکنی در ناحیه تا موسم 16000 بیخ نهال شنانیده می شود. همزمان در این روز با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده، مسئولین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساکنان شهر راغون در شفت شهرهای دوشنبه، وحدت، آبیگرم، نورآباد در کیلومتر 89 500 بیخ نهال درختان سایه‌افکن آرایشی شنیده شد. با نظر داشته آنکه آب و هوا هر لحظه تغییر می‌یابد، استفاده امکانیت‌های موجوده و منفعت کار ارزیابی گردید. دستور داده شد که جهت پرورش و نگاهبینی آن در آینده آب و غذا سری وقت تامین و برای سبزش پوره آنها از توصیه متخصصان استفاده کرده شوند تا نهال‌های شنانده شده خوب نشونما یابند. گفته شد که بعد از شنانیدن نهال نگاهبین آن طلبات خاصه خود را دارد و این طلبات نیز زیر نظارت قطعی مسئولان ساحه قرار گیرد. با عملی نمودن کارهای آبادانی و سازندگی و شنانیدن درختان همیشه سبز، شفت این شاهراه بین المللی باز هم زیبا و دقت جلب کننده خواهد گشت. جشن بین المللی نوروز در فرهنگ تاجیکان رمز احیای طبیعت، پاکی معنوی و آغاز زندگی نو به حساب می رود. با فرارسی بهار روزگار سنتی مردم با روح تازگی و آبادانی، مهنت و نکوکاری و احترام به ارزش‌های ملی رنگی تازه کسب می کند. شرح بیشتر در تهیه همکاران ما. با فرارسی فصل زیبای بهار و نزدیک شدن جشن بین المللی نوروز در روزگار سنتی تاجیکان تحولات خاص احساس می گردد. این ایام برای مردم ما نه تنها آغاز سال نو اجدادی بلکه زمان احیای طبیعت، پاکسازی محیط زیست و نوسازی معنوی و اجتماعی زندگی به حساب می رود. روزگار سنتی تاجیکان از قدیم با پایه همزیستی آسایشته، احترام به ارزش‌های انسانی، حفظ میراث نیاگان و رعایت عرف و عنعنه‌های ملی بنیاد یافته است. محض در ایام بهار این ارزش‌ها روشن‌تر تجسم می‌یابند. مردم با تازه‌کاری و سفیدکاری خانه‌ها، حولی‌ها و کوچه‌ها شروع نموده محیط زیست را از هر گونه افلاسی پاک می‌سازند. این عمل نه تنها یک کاری روزگارداری بلکه رمز پاکی قلب، آغاز نو و نیت نیک برای سال تازه محسوب می‌یابد. ما تاجیکان فخر از آن باید کنیم که عید نوروزی ما در تمام جهان مقام جهانی گرفته است و البته این هم باشد با تشبث و دستگیری پیشوای ملت امام علی رحمان است. ماهیت این عید تنها اخلاق حمیده انسانی، پاکی، تازگی، همدیگر فهمی، همگرایی،
یکدیگر را دستگیری کردن، تحمل پذیر بودن، بخشیدن گناه های یکدیگر جای دارد. آبادانی هر یک خاندان تاجیک، تازه نگاه داشتن در و دیوال خانه و بعد از اون در این عید پختن خوراک های ملی عنعنه نوروزی را نگاه داشتن ما است. یکی از سنت‌های مهم در این دوره انجام کارهای کشاورزی میباشد. با گرم شدن هوا دهقانان به شدگار، کشت زراعت و آماده سازی زمین آغاز میکنند. بهار برای مرد دهقان فصل مهنت، امید و برکت است. زیرا محض زحمت صادقانه در صحرا پایه فراوانی روزگار را تأمین می‌نماید. همزمان در دایره آیین‌های نوروزی پختن طعام‌های ملی، آراستن دسترخوان عیدانه، دیداربینی با نزدیکان و پیوندان و انجام رسم و آیین‌های نیک اجدادی به راه مانده می‌شود. کلانسالان جوانان را به احترام سنت‌ها، دوست داشتن وطن و گرامی داشت ارزش‌های ملی هدایت می‌کنند. باید گفت که تازگی و آبادانی در این ایام نه تنها به محیط خانه محدود می‌شود. معرکه‌های نهالشینانی، آبادسازی محل‌ها و کارهای دست جمعانه جمعیتی نیز با شکوه و شهامت خاصه برگزار می‌گردند. این همه از فرهنگ بلند مردم و احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست درک می‌دهد. ما زنان مادران تاجیک وابسته به عرف و عادت‌های قدیمی خویش در فصل بهار آمد عید نوروز از خوزه کردن خانه و در، پختن خوراک‌های ملی، شناندن نهال‌ها، زیب و زینت دادن خانه و در، سفید کردن درختان، تازه و آزاده نگه داشتن خانه، پختن خوراک‌های ملی قدیمه سر میکنیم. دختران باشد آماده میسازند، یارده میکنند در آماده کردن خوراک‌های ملی، از آن جمله سومنک، آش بریده، دلده. حاضر ما آماده ساخته استیم خوراک ملی آش بریده. در این آش بریده ما استفاده میبریم از علف‌های فایده‌ناک، فایده بخش بهاری که در بسیارش در همین خود خانه های ما میروید، از اون جمله پودینه، ریحان، پیاز، گشنیج، اکروب. این علف‌های هستند، علف‌های طبابتی در خود خانه های ما در قشلاق جای ها در حولی ها میرویند. بهار و نوروز در روزگار سنتی تاجیکان نه تنها یک جشن تقویمی بلکه مکتب اخلاق، مهنت دوستی و خودشناسی ملی می باشد. این ایام مردم را به همدیگر فهمی، نکوکاری و آغاز زندگی نو با آرزو و نیت‌های نیک راهنمون می سازد. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، دولت فیض‌الله، اخبار. در شهر استراوشان زیاده از 23000 گکتار زمین کره موجود است. از این لحاظ بهر بوصفت شدگار شدن زمین ها آمادگی تکنیک کشاورزی مهم به شمار می رود. وابسته به این امروز کشاورزان همه شکل های خوجگیداری شهر تکنیک های صحوی را تعمیر کرده به خط تیار گذاشتند. شرح بیشتری همکاران ما در این خصوص. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی، بازرسی نظارت دولتی تکنیک‌های کشاورزی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و شعبه کشاورزی شهر استراوشان سنجش تکنیک‌های مختلف ساحوی روی کار آورده شد. 630 عدد تکنیک‌های مختلف کشاورزی 10 جماعت دهات شهر استراوشان از قبیل تراکتورهای شدگار و مالکننده، تخم پوشک‌ها، کارتوشکشینان، علف‌درو، دارو پوشک‌ها و دیگر نمود تکنیک‌های ساحوی از تعمیر و ترمیم خوش‌صفت برآورده و پیشنهاد اعضای کمیسیه قبول جمهوری گردانیده شدند. اسنای بازدید از حالت آماده باشی تکنیک‌های کشاورزی، هیئت کمیسیه قبول جمهوری به مکانیزاتوران جهت در حالت خوبی تکنیکی قرار دادن تکنیک‌های کشاورزی مصلحت‌های مفید دادند. قید گردید که کشاورزان شهری استراوشان همه ساله با مهنت فداکارانه خود در رشد ساحه کشاورزی سهمی نظررس گذاشته پیوسته کوشش می‌کنند که میدان کشت زراعت‌های کشاورزی را از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و لالمی و آبیاری مزرعه‌های نو زیاد نموده بهره گرفتن حاصل فراوان در ساحه تخمی‌های اعلی‌صفت و آگروخیمیکات‌های بهترین را استفاده نمایند. جهت سری وقت و در مهلت‌های معین گردیده آماده ساختن تکنیک‌های کشاورزی که به واسطه مددگار مرد دهقان به شمار می‌رود در 64 مرکزهای خدمت‌رسانی تکنیکی با شرایط خوبی فعالیت کاری آماده ساختن مکانیزاتوران میباشد که با قسم‌های احتیاطی و روغن‌های مالیدنی
در اساس طلبات دسترس کرده شده است. فعلا در شهر و دهات استرافشان 64 عدد مرکزهای معاینه تکنیک‌های کشاورزی فعالیت داشته هنگام دچار شدن تکنیک‌ها به نوسازی خدمترسانی با صفت انجام داده می‌شود. این است که امروزها معرکه شودگارکنی زمین‌های کشت شونده با یاری تکنیک‌های کشاورزی ادامه داشته دهقانان زمین را به کشت اولی بهاری آماده کرده ایستادند. باعث قید است که در این روز به یک چند نفر مکانیزاتوران جهت فعالیت نظارت مهنتی و سهمگذاری در رشد ساحه سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان تقدیم کرده شد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استرافشان، اخبار. در شهر اسفاره با استفاده از اصولهای معاصر و تجربه‌های پیشقدمی صحابی برای بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی تدبیرهای مؤثر اندیشیده می‌شود. حالا در شهر نزدیک 70 نوع زردآلو نشأه‌نمای خوب دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی اسفاره جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اومید به استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین گرفتن حاصل بلند تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت با دلگرمی در زمین کار کرده ایستادند. این است که دهقانان با برابر کشت زراعت‌های گوناگون به از خودکنی قطعه‌های بیکار خوابیده و بنیاد باغ‌های نو نیز اقدام می‌نمایند. در این روند به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی توجه خاص ظاهر می‌گردد، زیرا اقلیم مساعد برای رشد باغپروری و گرفتن حاصل فراوان امکانیت‌های وسیع فراهم آورده باغپروران محلی نیز دارای تجربه غنی میباشند. با تکیه به دستور و سپارش‌های سرور دولت صاحبکاران محلی عبدالرضا عبداحد و سوربان صفریدینov تصمیم گرفتند که زمین‌های بیکار خوابیده را به گردش کشاورزی وارد نموده در مساحت 600 گکتار باغ‌های نو بنیاد نمایند. برای آبیاری نمودن این زمین‌های تشنه‌لب خط آب از مسافه 2.5 کیلومتر با قبورهای قطرشان 315 میلیمتر کشیده شده است که امکان می‌دهد نهال‌ها در اقلیم منطقه زود سبزیده به حاصل درآیند. در این زمین‌هایی که سال‌های سال عصرهای عصر بیکار خوابیده بود ما امروز به اینجا آب برآوردیم. آب از مسافه 2 کیلومتر و بلندی 200 متر جاری می شود. دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت ما را رو بلند کرده کوشش میکنیم که در اینجا ما باقی 600 گکتاره بنیاد کنیم. امروزها شناندن نهال‌های زردآلو، سیاه‌آلو، سیب، چهارمغز، پیستا، بادام، شفتالو و انگور آغاز گردیده میوه‌های شهدباری آن بعد کارکرد و بندوبست به کشورهای خارجی دور و نزدیک صادرات خواهد شد. طبق اطلاع مسئولان با تطبیق این طرح نیز به 300 نفر ساکنان محلی با جای کار موسمی و معاشی مناسب تأمین می‌گردند. همین زل زمین‌های در گذشته بیکار خوابیده با زحمت صاحبکاران و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر به منبع درآمد و آبادی منطقه تبدیل یافته نمونه برجسته استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی میباشد. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفاره، اخبار. کشاورزان شهر حصار با استفاده از هوای مساعد کشت بهاری را سر وقت و با صفت بلند انجام داده ایستادند. فعلا در تل و تپه‌های جماعت دهات الماسی شهر حصار کارهای صحرایی وسعت دارد. گزارش همکاران ما. تجربه دهقانان اصیل نشان می‌دهد که در شهر حصار این شب و روزها امکانیت‌های طبیعی برای کشت بهاری موفق به نظر می‌رسد. باران‌های پی در پی و بارش برف امکان داد که ذخیره کافی نمی در خاک تامین و زمین برای کشت موفق گردد. از این رو کشاورزان جماعت دهات الماسی شهر حصار در این شب و روزها از تمام امکانیت‌ها استفاده برده کشت و کاری بهاری را سری وقت و با صفت بلند انجام داده ایستادند. فعلا در تل و تپه‌های 27 دهه جماعت دهات الماسی شهر حصار کشت بهاری وسعت دارد. شرایط طبیعی جماعت دهات الماسی شهر حصار برای پرورش زراعت‌های کشاورزی سازگار بوده. کشاورزان این شب و روز در زمین‌های للمی انواع گوناگون زراعت‌های کشاورزی کشت نموده ایستادند. استفاده پرثمر هر یک قطعه زمین نشاندهنده‌های استحصالی را در شهر حصار تامین نموده است. امروز بیشتری ساکنان خوجگیداران جماعت دهات الماسی شهر حصار برای تامین نمودن اهل و عائله خود با محصولات کشاورزی زمین نزد حوالگی خود را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌نمایند. کشاورزان با
таҷриба бо мақсади аз як қидаи замин ба даст овардани 2-3 ҳосил дар заминҳои назди ҳавлигии худ гармхона бунёд намуданд, ки бо ин роҳ талаботи аҳолиро дар тамоми мавсим бо сабзавоти тару тоза таъмин ва даромаднокии оилаашонро беҳтар мегардонанд. сокинон ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба истифодаи мақсадноки замин ва ҳарчи бештар истеҳсол кардани маҳсулоти кишоварзӣ дар заминҳои наздиаҳолигии худ гармхонаҳои хурду калон бунёд намуданд, ки барои таъмини бозори дохилӣ ва хориҷӣ нақши муҳим мегузоранд. сокинон дар шаҳри ҳисор бо дарк ва масъулияти баланди заминдорӣ баҳри қонисозӣ талаботи истеъмолӣ ва даромаднокии буҷаи оила кӯшиш мекунанд, то дар истифодаи мақсадноки заминдорӣ пешсаф бошанд. барои боз ҳам ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ ва таъмини беҳдоштии аҳли оила сарҷамона меҳнат намуда, ҳар як порча заминро самаранок истифода бурда, аз ин ҳисоб шароити зиндагии худро беҳтар менамоянд. дар шаҳри турсунзода барои беҳсозии инфраструктураи соҳаи кишоварзӣ корҳои таъмиру навсозии пойгоҳи обкашӣ идома доранд. ҳадафи асосӣ таъмини саривақтии обёрии заминҳои кишоварзӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ мебошад. гузориш дар ин хусус. имрӯзҳо мутахассисон корҳои иваз намудани таҷҳизоти фарсуда, таъмири муҳаррикҳои барқӣ ва тоза кардани шабакаҳои обгузарро ба анҷом мерасонанд. ба гуфтаи масъулин, баъзе аз ин пойгоҳҳо солҳои зиёд бе таъмири асосӣ фаъолият мекарданд. тибқи иттилоъ, таҷҳизоти нав имкон медиҳад, ки фишори об мӯътадил нигоҳ дошта шуда, масрафи нерӯи барқ кам карда шавад. бо мавриди истифода қарор гирифтани пойгоҳҳои таъмиршуда даҳҳо гектар замин бо об таъмин гардида, шароити мусоиди кишту парвариш фароҳам оварда мешавад. кӯшиш карда истодаем, ки то давраи мавсими обдиҳӣ пурра он нақша чорабиниҳое, ки дар пеш гузошта шудааст, то шабакаҳои обёриро аз лою гил тоза намуда ба мавсими обёрӣ омода намоем. бояд гуфт, ки дар шаҳри турсунзода 22 канали худҷорӣ мавҷуд аст, ки ба ин восита зиёда аз 13450 гектар замин пурра обёрӣ мешавад. то имрӯз бо дарозии 25 километр каналҳои мазкур тоза карда шуда, дар ин самт корҳо идома доранд. нуриҳои органикӣ ва маъданӣ барои рушд ва инкишофи растани муҳим буда яке аз омилҳои асосии гирифтани ҳосили дилхоҳ аст. нурӣ ҳам ба ғалазор ва ҳам ба боғу тогзор манфиатовар буда, дар ин давра ворид намудани онҳо муҳим мебошад. ҳикматло назарзода шарҳи бештар дорад. кишти тирамоҳӣ ҳосилнокии зироати ғалладонагиро бештар мегардонад. ҳосили бештар дар он сурат таъмин мегардад, ки агар меъёри пешбинишудаи нурӣ ба замин ворид карда шавад. агар ворид кардани нуриҳои маъданӣ пеш аз кишт то як андоза ҳосилнокии зироатро бештар намояд, дар давраҳои гуногуни нашв ин талабот бештар мешавад. ҳоло дар бисёре аз ғалазори шаҳру ноҳияҳои мамлакат гандум дар давраи панҷазанӣ қарор дошта, дар ин ҳолат ба ғизои иловагӣ эҳтиёҷ дорад. кишти зироатҳои ғалладонагиҳо ки асон дар фасли тирамоҳ кишт карда мешавад ва имрӯзҳо ба майсаронӣ гузашта истодааст, ки дар навбати аввал бояд ки деҳқонон тамоми майдонҳои ғалазорро бо ғизо таъмин намоянд. ғизо барои афзоиши зироатҳои кишоварзӣ манфиат дорад, инчунин барои мустаҳкам намудани пойдории зироатҳо, яъне ки ба касалӣ ва зараррасонӣ тобори онҳоро зиёд мекунад. олимон маслиҳат медиҳанд, ки қабл аз ғизодиҳӣ бояд бар зидди алафҳои бегонаи ғалазор мубориза бурда шавад, зеро ғизо на ба зироат, балки бештар ба алафҳои бегона дастрас мегардад. мо бояд алафҳои бегонаро нест нобуд намоем, барои он ки алафҳои бегона қодиранд он ғизое ки мо медиҳем онҳо ҷабида мегиранд ва дар ин ҳолат зироати асосии мо яъне ки ғизоро ба худ кам мегирад. то бедор шудани дарахтон, гузарондани чорабиниҳои агротехникӣ, шаклдарорию коркард бар зидди барангезандаҳои зараррасону касалиҳо ва ғизодиҳӣ муҳим мебошад. дар баробари риояи дигар чорабиниҳо, меъёри истифодаи нуриҳои маъданӣ аз омилҳои асосии гирифтани ҳосили дилхоҳ аст. истифодаи агрокимиёҳо ё яъне маълҳои химиявӣ бар зидди касалӣ ва зараррасонӣ ва пешгирӣ аз он ин сафед кардани дарахтон мебошад, ки то ҷое ки навдаҳои ҳосил дар дарахт ҳаст, бояд ки маҳлули оҳакро бо купороси мист, яъне ки дар 10 килограмм 1
килограмм оҳагро маҳлул тайёр карда ин дарахтонро тоза карда мисол ба манфиат мебошад. олимони маркази илмии технологияи инноватсионӣ ва механикунонии кишоварзии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон солҳои охир тадқиқотҳоро дар самтҳои афзаланоки парвариш ва нигоҳбини дарахтони мевадиҳанда ба роҳ монда барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии хок ва ғизодиҳии зерихокӣ тавассути мошиналотҳои кишоварзӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. чизел культиватори ғизодиҳанда бартариаш дар он мебошад ки меҳнати дастиро кам намуда ғизодиҳии зери дарахтонро тавассути асбоби кушкунандаи дақиқ ба меъёри додашуда тиққи талаботҳои агротехникӣ ба сомон мерасонанд. айни замон мо дида истодаем ки дар чуқурӣ то 30 сантиметр ғизои мазкур ба зери решаи дарахтон ворид гардида бинобар сабаби ки боғи ҷавон мебошад мо дар чуқурӣ то 25-30 сантиметр тавсия медиҳем барои боғҳои ангурбоғҳое ки солҳои пеш бунёд шудаанд дар чуқурӣ то 50 сантиметр мошиналоти мо кор карда метавонад. риоя намудани меъёри истифодабарии нуриҳои минералӣ аз омилҳои фаровонҳосилӣ буда дар сурати дуруст ба роҳ мондани он ҳосили зироати кишоварзӣ ва боғу тогзор афзоиш меёбад. давоми як соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо истифода аз имтиёзҳо 146 корхонаи нав бунёд шуда. ҳоло дар ин шаҳру ноҳияҳо ва минтақаи озодии иқтисодии суғд сохтмони корхонаҳои нав идома дошта самти истеҳсоли онҳо барои таъмини бозори дохилӣ ва содирот ба хориҷи кишвар нигаронда шудааст. гузориш дар ин хусус. фаъолияти назарраси наздик 1300 корхонаю коргоҳи саноатии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо истеҳсоли 300 наву номгӯи маҳсулот баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ боис ба он гардид ки ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар давоми соли 2025 8.8 миллиард сомонӣ афзоиш ёфта ба 39.1 миллиард сомонӣ расид. бояд гуфт ки таи солҳои охир дар раванди саноатикунонӣ бо суръати мамлакат дар баробари таъмини бозори дохилӣ содироти молу маҳсулоти корхонаҳои саноатии вилояти суғд ба хориҷи кишвар афзоиш ёфта бо 60 кишвари олам робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯзҳо дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди арчимебил истеҳсоли маҳсулоти воридодивазкунанда васеъ ба роҳ монда шуда 100 нафар бо кори доимӣ таъминанд. корхонаи азия политикс бошад халтаҳои ғунҷоиши маҳсулот аз 500 то 3 тонна истеҳсол мекунад ки асосан ба хориҷи кишвар содирот мегардад. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳоло дар вилояти суғд сохтмони як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ идома дорад. марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайрсуғд барои истеҳсоли бозиёчаҳои бачагона ва мотороллерҳои барқӣ корхонаи истеҳсол ва таъмири трансформатор 15 корхонаи паррандапарварӣ коркарди гӯшту шир ва дар ҳар як шаҳру ноҳия раванди тақвияти соҳаи саноат идома дорад. дар марҳилаи дуюм мо бо нақша гирифта будем ки як корхонаи нави бунёд намуда дар он маҳсулотҳои дучархаи бачагона ва калонсолон гуногунсол истеҳсол кунем. корҳои сохтмонӣ қариб ба анҷом расонда шудааст. корҳои васлкунӣ ва таҷҳизондани дастгоҳҳои нав барои истеҳсоли дучархаҳо рафта истодааст. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди донаи алмос маҳсулоти кишоварзӣ меваи хушк бо бандубаст ба хориҷи кишвар содирот мегардад. ҳоло дар шаҳри хуҷанд боз сохтмони сардхонӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер бо иқтидори нигоҳдории 3000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ маркази агрологистикӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд бо иқтидори нигоҳдории 1200 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ва бандубасти он идома дорад ки ба хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷиҳати нигоҳдорӣ ва давра ба давра содирот кардани маҳсулот имконияти васеъ фароҳам меорад. ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодӣ 8 корхонаҳои субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ба кори сохтмонӣ фаъолият бурда истода дар соли равон ба истифода дода мешавад. ба маълумоти масъулин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар корхонаҳои ҳудуди вилоят давоми моҳи январи соли 2026 30.6 миллиард сомониро ташкил дода нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта корхонаҳо 834.5 миллион сомонӣ зиёд маҳсулот истеҳсол кардаанд. бино ба пешбинии масъулин тақвияти кори соҳаи саноат дар оянда бо ба фаъолият оғоз кардани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ иқтидори истеҳсолӣ ва ҳам содирот боз афзоиш меёбад.
дар ноҳияи шаҳристон ба хотири истиқбол аз ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ 194 иншооти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ки ин нишон дод 101% нақшаи ободониҳои ҷашниро ташкил медиҳад. гузориш дар ин хусус. то имрӯз 192 иншооти ба нақша гирифта шудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳристон ба хотири истиқболи арзанда аз ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ барзиёд иҷро гардида, иловатан 35 иншооти гуногун таъинот тарҳрезӣ карда шудааст. вобаста ба ин, дар доираи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, имрӯз авҷи корҳои сохтмонӣ дар бинои кӯдакистони нав дар деҳаи ободии ҷамоати деҳоти бунҷикети ноҳия бо ҷӯшу хурӯш идома дорад. طبق نقشه گنرالی انشاءات از 3 آشانه عبارت بوده برای 180 تربیتگیرنده پیشبینی کرده شده است. اقدام بنیاد کودکستان در محل در اساس دستور و هدایت‌های رهبری دولت از جانب صاحبکار وطنی اکرم خالمرادزاده بنیاد گردیده تحفه ارزشمند به ساکنان خاصتا کودکان و نورسان دهه آبادی در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی به شمار می‌رود. در 6 دهه‌های دوردست ناحیه نیز برای تا 50 نفر کودکان و کودکستان‌ها بنیاد گردیده شده است. در دایره کارهای آبادانی لایحه بنیاد مؤسسه تعلیمی برای 240 نفر و خوابگاه در دهه آبادی معرفی کرده شد. طبق نقشه انشاءات ساخته شونده از 3 آشانه عبارت بوده در آن مجموعه ورزشی نیز پیش بینی گردیده است. این تشبث سازنده با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و مبلغ‌گذاری‌های صاحبکار محلی انارقل جورزاده عملی گردیده پس از پوره به استفاده دادن انشاءات بسیار فونکسیونالی چندین نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین خواهند شد. علاوه بر این لایحه بنیاد خطسیر نوی سیاحی نیز در موضع خرمدره ناحیه شهرستان معرفی کرده شد که پس از عملی شدن لایحه مذکور امکانیت جلب سیاحان خارجی به جنگلزارهای ناحیه باز هم افزون می‌گردد. خرسندی آور است که ساکنان دهه آبادی جماعت دهات بونجیکت در برابر ساختمان و تعمیر انشاءات اجتماعی همزمان به رشد ساحه چارواداری نیز اهمیت خاصه ظاهر می‌نمایند. حالا در این موضع ساختمان فرمه چارواداری جمعیتی دارای مسئولیت محدود فیض آبادی برای 1000 سر مال میده شاخدار، 500 سر مال کلان شاخدار و 20 سر اسب با مرام ادامه دارد. مساحت فرمه چارواداری 328 هکتار را تشکیل داده از جانب صاحبکار محلی علیشیر جورزاده بنیاد گردیده ایستاده است. طور مسئولین ابراز داشتند هدف از براه ماندن فعالیت چارواداری قبل از همه تامین اهالی مملکت با گوشت و شیر محسوب می‌یابد. تذکر باید داد که الحال اوج کارهای سازندگی و آبادانی در دیگر گوشه‌های ناحیه بلندکوه شهرستان با مرام ادامه داشته ساکنان با شکرگزاری از فضای امن و آسایشته در سبز و شکوفایی دیار خویش سهمی ارزنده گذاشته ایستادند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، ناحیه شهرستان، اخبار. در ناحیه سنگوار در دایره کارهای سازندگی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 100 انشاءات پیش بینی شده است. انشاءات مذکور فراگیری بخش‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی بوده و بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان مساعدت می‌نماید. گزارش همکارانی ما. ناحیه سنگوار از پایتخت کشوری عزیزمان شهر دوشنبه در مسافه 205 کیلومتر دور جایگیر بوده. سالهای صاحب استقلالی در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این گوشه دوردست کوهستان خیلی هم آباد و زیبا شده است. از جمله بنیاد ده‌ها بناهای معماری مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ و دیگر انشاءات حیاتاً مهم باعث پیشرفت اقتصادی گردیده. جهت رشد انکشاف خواجگی خلق ناحیه سنگوار ده‌ها لایحه دیگر طرحریزی شده است تا برای تامین زندگی شایسته مردم زمینه واقعی مهیا کرده شود. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوریمون در ناحیه سنگوار 100 انشاءات به نقشه گرفته شده بود و تا امروز 59 انشاءات ساخته به استفاده داده شده. در باقی مانده انشاءات و کارها ادامه می‌یابد. از جمله در مرکز ناحیه سنگوار سال دوم است که ساختمان بنای علاوگی مؤسسه تعلیمی برای 650 خواننده ادامه دارد. ضرورت ساختمان بنای نوی تعلیمی جهت فراهم آوردن شرایط سازگار برای تعلیم و تربیت نسل نورست در پرتو غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان عملی شده ایستاده است. از روی لایحه انشاءات تعلیمی از 4 بنای کشاد و بر هوا عبارت بوده. آن 2 بنای تعلیمی تالار ورزشی و مجلسگاه را در بر میگیرد.
то дар оянда барои баландбар доштани сатҳу сифати дониши хонандагон ҳамаи шароитҳои зарурӣ муҳайё гардад. сохтмони муассисаи таълимии каличаи зарин барои 96 кӯдак дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон амалӣ шуда истодааст. зеро солҳо боз дар маркази ноҳияи Сангвор боғчаи кӯдаконаи замонавӣ мавҷуд набуд. ин аст ки бинои муассисаи нави томактабӣ аз рӯи тарҳи муосири сохтмонӣ ва дигар инфрасохтори замонавӣ бунёд карда мешаванд, то дар оянда шумораи бештари кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. соли ҷорӣ дар маркази ноҳия барои бунёди бинои сеошонаи маркази саломатӣ қитъаи замин ҷудо гардида бо мусоид омадани боду ҳаво корҳои сохтмонӣ оғоз мегардад. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи Сангвор идома дошта, соли ҷорӣ бештари иншоот ба истифода дода мешаванд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Сангвор. расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ яке аз ҳадафҳои ҳукумати кишвар маҳсуб ёфта. дар ин самт дар ноҳияи Мурғоб тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар доираи марҳилаи дуюми лоиҳаи электрификатсияи деҳот дар ноҳия 7 нерӯҳои офтобӣ ба истифода дода шуда. бунёди 20 нерӯҳои офтобии дигар ба нақша гирифта шудааст, ки то таҷдиди ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. гузориш дар ин хусус. ноҳияи баландкӯҳи Мурғоб дар зарфи солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба як гӯшаи ободи кишвар мубаддал гардида, дар баробари рушди инфрасохтори деҳот бунёд ва ба истифода дода шудани нерӯгоҳҳои офтобӣ низ бо маром ҷараён дорад. ҳоло мо қарор дорем дар деҳаи Бурункул, яке аз минтақаҳои баландтарин, яъне дар баландии 3700 метр ҷойгир аст ва дар ин ҷо соли 2025 панелҳои офтобӣ насб карда шуданд ва иқтидори ин панелҳои офтобӣ ба зиёда аз 500 киловаттсоат мерасад. сокинони деҳаи дурдасти Бурункули ноҳияи Мурғоб, ки солиёни дароз аз набудани нерӯи барқ танқисӣ мекашиданд, ҳоло бо рӯшноӣ ва гармӣ таъмин шуданд. аҳолии маҳаллӣ аз тамошои барномаҳои телевизионӣ бархурдор гардида, наврасон низ ба омӯзиши технологияи компютерӣ дастрасӣ пайдо намуданд. хушбахтона бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бонки умумии ҷавонӣ ва памири энерҷи мо аз барқ таъмин шудем. ба мо панелҳои офтобиро дар деҳамон насб карданд ва мо бошад ҳозир аз технологияи нав истифода мебарем. айни замон дар 7 минтақаи ноҳия панелҳои офтобӣ насб гардидааст, ки калонтарини он бо тавонои беш аз 2800 киловатт фаъолият дорад. ноҳияи Мурғоб баландкӯҳ буда чорводорӣ аз ҷумла қутузпарварӣ самти асосии фаъолияти сокинонашро ташкил медиҳад. бо ба истифода дода шудани нерӯгоҳҳои офтобӣ рушди фаъолияти корхонаҳои хурди коркарди муоинаи ҳайвонот, пӯсти чорво ва ташаккули ҳунармандӣ дар байни мардум таъмин мекунад. имрӯз дар ҷамоати деҳоти Ранкул аз ҷониби ширкати Помир Энерҷи панелҳои офтобӣ сохта шуда ҳамаи сокинони ҷамоати деҳоти Ранкул бо қувваи барқ таъмин мебошад. дар заминаи амалӣ гардидани лоиҳаи электрификатсияи деҳот нақша аст, ки то таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Мурғоб боз 20 нерӯгоҳи офтобӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳри Душанбе дар марказҳои савдою хизматрасонӣ ва ҷойҳои сераҳолии пойтахт корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ гузаронида мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳиро ин навбат бо аҳолӣ ва масъулони нуқта ва марказҳои савдову хизматрасонии ноҳияи Шоҳмансури пойтахт анҷом доданд. дар ин рӯз аз ҷониби кормандони ин ниҳод ба аҳолӣ варақаҳои иттилоотӣ тақсим гардид, ки дар он маълумоти муфассал оид ба роҳҳои дурусти истифодаи нерӯи барқ пурра дарҷ гардидааст. агар он талаботҳо ва он тавсияҳое ки дар буклетҳо нишон дода шудааст дар шароити хона истифодабарандагон риоя намоянд,
метавонанд то 30% нерӯи барқро сарфакорона истифода баранд. аз рӯи маълумоти раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳри душанбе чунин тадбирҳо минбаъд барои баланд бардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, риояи талаботи қонунгузорӣ ва таҳкими фарҳанги сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ, истифодаи дастгоҳу таҷҳизоти каммасраф дар ҷойҳои сераҳолӣ ва марказҳои хизматрасонӣ идома меёбад. бо анҷоми корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тақсими варақаҳои иттилоотӣ сокинони пойтахт бори дигар дар бораи истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, таҷҳизоти барқӣ, маводи алтернативӣ, манфиати насли панелҳои офтобӣ ва риояи қоидаҳои бехатарии он маълумоти бештар пайдо намуданд. савдои одамон яке аз зуҳуроти хавфноки иҷтимоии трансмиллӣ буда дар миқёси ҷаҳон ҳамчун ҷинояти вазнин ва поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф гардидааст. дар ҳамин замина имрӯз дар шаҳрҳои душанбе ва бохтар оид ба муқоимат ба савдои одамон ҳамоиши омӯзишӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар рӯзи сеюми семинари омӯзишӣ оид ба муқоимат ба савдои одамон барои сохторҳои тафтишоти мақомоти прокуратура, корҳои дохилӣ, амнияти миллӣ, назорати маводи нашъаовар ва гумрук баргузор гардид. дар рафти дарси омӯзишӣ зикр шуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ ба татбиқи санаду меъёрҳои байналмилалӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон диққати ҷиддӣ медиҳад. бинобар ин таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар дар самти муқоимат ба савдои одамон зиёд буда корҳои назаррас ба анҷом расонида мешавад. дар идома гуфта шуд, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф намудааст, ки хариду фурӯши одамон дар намудҳои гуногуни зуҳури худ яке аз шаклҳои барои инсоният хатарноки фаъолияти ҷинояткоронаи муташаккил ва вайронкунии ҳуқуқи инсон мебошад. маҳз дониши баланди сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва огоҳ будан аз равандҳои ҷаҳонӣ, ки дар маҷмӯъ зиракии сиёсӣ мебахшад, метавонад хатари ба доми ҳар гуна идеяҳои номатлуб афтоданро коҳиш диҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аъзои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон аҳамияти аввалиндараҷа дода, тибқи меъёри конститутсионии арзиши олӣ доштани ҳуқуқи инсонро эътироф менамояд. ضمن برگزاری چهاربینی مسئله‌های مربوط به مفهوم سودای آدمان در زمینه سندهای بین‌المللی حقوقی و ملی، مفهوم، ماهیت، وظیفه‌ها و مقصدهای مکانیزم ملی بازرسانی قربانیان سودای آدمان، ارزیابی خوف و خطرها مطرح کرده شد. قید گردید که تهیه و نشر واسطه‌های تعلیمی اوید به مسائل مقاومت با سودای آدمان برای مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، اساسی، میانه، عالی کسبی بعد از مؤسسه‌های عالی تعلیمی گذراندن تحقیقات اجتماعی کریمینولوژی اوید به چنین ظهورات نامطلوب عصر جانب نمودن فعالیت شبکه‌های اینترنتی و سامانه‌های الکترونی مقامات حفظ حقوق از بندهای مهم نقشه ملی مقاومت با سودای آدمان برای سال‌های 2025-2027 به حساب می‌رود. مسائل مربوط به سودای آدمان در شرایط امروزه تحت توجه جدی جامعه جهانی قرار دارد، زیرا آن همچون ظهورات منفی به پهلوهای گوناگون حیات جامعه انسانی خسارات جداناپذیر می‌رساند. جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه در ردیف دیگر دولت‌های مترقی جهان به مسئله مذکور توجه مخصوص ظاهر نموده نمی‌گذارد که گروه‌های متشکل جنایتکار و شخصان علاهیده هدف‌های ناپاک خود را در قلمرو کشور عملی نمایند. در روند جهانی شوی که همه گونه اندیشه و ایدئولوژی‌های بیگانه می‌توانند به حیات انسان تأثیر منفی رسانند، تنها با تکیه به امکانات و اقتدار دولت و اراده قوی خلق راه جریان‌های نامطلوب به عملی شدن نقشه‌های ناپاک گروه‌های جنایت پیشه را می‌توان گرفت. мубориза бо коррупсия, ифротгароӣ ва терроризм иқдоми дастҷамъона ва муттаҳидонаро дар ҷомеа тақозо менамояд. имрӯзҳо ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари созмону ташкилоти байналмилалӣ бар зидди решака намудани зуҳуроти номатлуби аср аз қабили терроризму ифротгароӣ ва ҷиноятҳои коррупсионӣ муваффақона қадамҳои устувор мегузорад. идомаи матлаб дар гузориши навбатӣ.
ҷумҳурии тоҷикистон узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда ва дар роҳи муқовимати беамон бар зидди зуҳуроти номатлуби дунё аз қабили терроризму ифротгароии хушанадомез, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи инсон, ҷиноятҳои муташаккил ва падидаи пурхатари коррупсия муштаракона бо созмону ниҳодҳои байналмилалӣ мубориза мебарад. дар ин росто масъалаи муқовимат бо коррупсия, ифротгароӣ ва даҳшатафканӣ аз рӯзҳои аввали истиқлоли давлатӣ дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, ҳукумати мамлакат дар ин самт тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда, имрӯз низ мубориза бо чунин падидаҳои номатлубро яке аз самтҳои асосии фаъолияти худ медонад. қобили зикр аст ки бо ташаббуси раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи рашт дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт бо иштироки фаъолони ҷомеа, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, танзими анъана ва ҷашну маросим, аҳли илму фарҳанг, ходимони дин, омӯзгорон, падарону модарон, намояндагони шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳои минтақаи рашт, комиссариятҳои ҳарбӣ ва ғайра, конфронси ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ дар мавзӯи таҳлили вазъ, амалҳо ва манбаъҳои таҳдиди коррупсия, экстремизм ва терроризм дар партави паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рашт баргузор гардид. дар конфронс таъкид гардид ки сатҳи амалҳо ва кирдорҳои коррупсионӣ ва ҷиноятҳои хислати ифротгароӣ дошта дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи рашт нисбат ба солҳои гузашта коҳиш ёфта, дастовардҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва муассисаву ниҳодҳои дахлдори масъули мубориза дар муқобили чунин зуҳуроти хушонатбори дунёи муосир дар минтақа назаррас аст ва аз ин пас ҳам бояд мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои дахлдор, идораву муассисаҳои иҷтимоӣ ва аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд барои решакан намудани кирдорҳои коррупсионӣ, иртиботи коррупсия ба ифротгароии хушонатомез ва даҳшатафканӣ дар ҷомеа ба таври муштарак ва муттаҳидона саҳмгузор бошанд. масъалаи терроризм, экстремизм ки яке аз масъалаҳои глобалии ҷаҳонӣ мебошад, имрӯз ягон давлати ҷаҳон дар мубориза дар ин самт беканор будан наметавонад ва ҷумҳурии тоҷикистон ки яке аз аввалин давлатҳои ташаббускор дар ин самт мебошад, ҳамаи мо хизматчиёни давлатӣ навобаста аз он ки дар кадом сатҳу самт кор фаъолият мекунем, бояд дар асоси анами сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат сарҷам якҷоя шуда баҳри пурра решакан кардани ин гуна падидаи номатлуб муборизаи беамон барем. дар қисмати ниҳоии конфронс музокираҳо, пешниҳоду таклифҳо ва мубодилаи афкор байни иштирокдорон ва кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи рашт сурат гирифт. ҳамзамон барои аҳли Толор филми кӯтоҳе оид ба масири гумроҳони олам ки даст ба ифротгароиву хурофотпарастӣ зада ормони ҷавонии худро барбод дода, хонаводаи худро шармсор карданд, пешкаш гардид ва аҳли Толор, ходимони илму фарҳангу маърифат ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ба кирдорҳои коррупсионӣ, терроризму ифротгароӣ, зиёдаравӣ ва хурофотпарастӣ нафрин хонданд. бо тағйирёбии иқлим захираҳои оби коҳиш ёфта, пиряхҳо бо суръати баланд об мешаванд ки дар натиҷа хушавии майдонҳои кишт васеъ ва ҳосилнокии зироати кишоварзӣ кам мегардад. дар ҳамин замина имрӯз дар осорхонаи миллӣ ҳамоиши илмӣ амалӣ дар мавзӯи Тоҷикистон маркази байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед. ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз кишварҳои пешрафт дар масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо ва криосфера эътироф гарда, тадриҷан ба маркази байналмилалӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо табдил меёбад. ин мавқеи муҳим ба шарофати ташаббусҳои пайваста ва сиёсати фаъолонаи кишвар дар самти ҳалли мушкилоти глобалии тағйирёбии иқлим ба даст омадааст. дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва дар доираи қабули қадномаи ҳифзи пиряхҳо ва криосфера
криосфера намоиш ва ҳамоиши илмӣ амалӣ таҳти унвони тоҷикистон маркази байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. Дар ҳамоиш масъулин, олимон, муҳаққиқон, коршиносони соҳаи экология, иқлим ва география иштирок намуданд. Нахуст меҳмонон аз намоиши фонди тиллоии осорхонаи миллӣ беш аз 13 мусаввараи рассомоне ки дар мавзӯъҳои гуногун вобаста ба ҳифзи пиряхҳо, сарчашмаҳои об, тағйирёбии иқлим ва ҳифзи криосфера ифода шудаанд, дидан намуданд. Таъкид гардид ки Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги пиряхӣ буда, беш аз 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи марказӣ аз ҳудуди он ташаккул меёбад. Ташаббусҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти эълон гардидани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, таъсиси бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва пешбурди масъалаҳои марбут ба криосфера дар самти ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалиро ба ҳифз, омӯзиш ва истифодаи оқилонаи ин сарвати бебаҳои табиӣ афзоиш медиҳад, зеро вазъи криосфераи Тоҷикистон бо таъминоти оби кишварҳои Осиёи марказӣ вобастагӣ зич дорад. дар сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд аз ҷониби мутахассисон машғулияти омӯзишӣ ба омӯзгорони фанҳои география ва табиатшиносӣ доир ба тағйирёбии иқлим ва роҳу воситаҳои пешгирии он доир карда шуд. Ин ба он мақсад аст ки омӯзгорон минбаъд дар рафти дарсҳо ба хонандагон доир ба ҳифзи наботот, ниҳолшинонӣ, сабзгардонӣ, аҳамияти он ба муҳити атрофро фаҳмонанд. Тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. тағйирёбии иқлим, бориши кам, обшавии пиряхҳои таъсиррасонӣ ба муҳит, ҳифзу тоза нигоҳ доштани захираҳои об, истифодаи оқилонаи он аз масъалаҳои муҳими сатҳи ҷаҳонӣ аст. ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ бо ҳадафи чорumi худ дар масъалаи обу иқлим ба сифати ташаббускор ва пештафи фаъоли ҳалли масоили ҷаҳонӣ вобаста ба ҳифзу истифодаи босамару оқилонаи захираҳои об эътироф гардида, дар ин самт тадбирҳои муҳим амалӣ менамояд. баҳри татбиқи ҳадафҳои кам кардани таъсиррасонӣ ба муҳит, сарсабзии маҳал, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои об аз тарафи Сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят машғулияти омӯзишӣ доир карда шуд. имрӯз барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид бо дастгирӣ ва ҳамкорӣ бо Сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд чорабинӣ барои муаллимон аз фанни биология, экология, география ва муҳити зист чорабинӣ гузаронида истоданд оиди тағйирёбии иқлим. чуноне ки мо медонем, тағйирёбии иқлим аллакай ба зиндагии мо таъсир мерасонад ва омӯзонидани кӯдакон аз синни хурдсолӣ яке аз роҳҳои самаранок омода кардани насли оянда ба ҳифзи табиат мебошад. бо истифода аз воситаҳои интерактивӣ ба мисли Climate Box, яъне сандуқчаи иқлимӣ, хонандагон одатҳои амалӣ, сарфаи энергия, кам кардани партовҳо ва муносибати эҳтиёткорона захираҳои табииро меомӯзонанд. яке аз воситаҳои пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим ин кам кардани таъсиррасонӣ ба муҳит буда, ҳар шахс бояд дар замири хиш ҳисси табиатдӯстӣ, риояи қоидаҳои беҳдоштиро ҷой диҳад ва ба воситаи шинонидан, сабзонидани дарахт, гулу бутаҳо саҳми хишро гузорад. аз ин рӯ дар машғулияти омӯзишӣ ба омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ тарзи муносибат ба табиат, ҳифзи наботот, тозагии маҳал ва дар ҳамин рӯҳия тарбият додани хонандагон таъкид шуд. боиси хурсандист ки имрӯз ҳамаи омӯзгорон фаъолона иштирок доранд аз шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Гулистон, Бобоҷон Ғафуров, Спитамен, Бӯстон ва ман боварӣ комил дорам ки дар оянда низ чунин чорабиниҳо бештар гузаронида мешаванд ки ҳамаи ин барои баландбардоштани маърифати экологии чӣ омӯзгорон ва чӣ насли наврас мусоидат менамояд. ҳадаф аз ташкили машғулияти омӯзишӣ ба омӯзгорон ин аст ки дар рафти дарсҳои фанни география, биология, соати тарбиявӣ ба хонандагон бештар кор намуда ва воситаи ташкили гӯшаи табиатдӯстон расми беҳтарин дар мавзӯи дӯстдории табиат ба онҳо бештар талқин намоянд ки сарсабзии маҳал, тозагии муҳити атроф, манбаъҳои об ба ҳаёти инсон чӣ вобастагӣ ва аҳамият дорад. ин як воситаи тарбияи экологии насли наврас, саҳмгузорӣ дар сарсабзии муҳити атроф ва пешгирӣ аз омилҳои таъсиррасонӣ ба муҳит мебошад. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронон мо шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд.
дар перу бар асари обхезӣ ҳолати фавқулода эълон карданд. бориши боронҳои пайдарпай ба 700 ноҳияи перу зарари ҷиддӣ расонид. дар натиҷа 70 нафар ба ҳалокат расида, 6000 хонаҳои истиқоматии пурра хароб гардиданд. хадамоти ҳолатҳои фавқулода барои кӯмак кардан бо техникаҳои махсус ва дучархбол фаъолият доранд. мақомот аҳолиро ба эҳтиёткор будан даъват мекунад. пас аз 40 рӯзи боронҳои пайдарпай дар баъзе минтақаҳои фаронса ҳаво якбора аз 14 дараҷа то 27 дараҷа гарм шуд. ёдовар мешавем ки давоми як моҳи охир фаронса дучори обхезӣ ва тӯфони шадид буд. мувофиқи маълумоти обҳавошиносон ҳавои гарм то охири моҳ боқӣ мемонад. дар бразилия шумораи фавтидагон бар асари обхезӣ ба 46 нафар расид. беш аз 20 нафари дигар беному нишон монданд. даҳҳо хонаҳои истиқоматӣ ва иншоот хароб гардиданд. тақрибан 4000 нафарро ба ҷойи амн кӯчониданд. тибқи иттилои мутахассисон дар бразилия мавсими бориши борон аст ки одатан аз моҳи декабр то моҳи март давом мекунад. бориши боронҳои пайдарпай ба обхезӣ ва ярчфароӣ оварда мерасонад. мувофиқи маълумоти кормандони марбута, боришоти шадид давоми ҳафта боқӣ мемонад. дар самти тағйирёбии иқлим як падидаи наве ба миён омад. дар антарктида бориши борон ба қайд гирифта шуд. аз сабаби хунук будани иқлим дар антарктида бориши борон як падидаи нодир ба ҳисоб меравад. ба гуфтаи олимон дар баъзе минтақаҳои антарктида давоми чанд сол аст ки борон наборидааст. сабаби боридани боронро дар гармшавии иқлим рабт медиҳанд. гармшавии иқлим барои обшавии пиряхҳо таъсири манфӣ мерасонад. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ансияту хонобод бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳи 27 феврали соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 11-16 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 20-25 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои Думанакӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 8-13 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобиаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, шабона дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 13-18 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 6-8 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, шабона туман мефарояд. ҳарорати ҳаво шабона 5-7 дараҷа, рӯзона 16-18 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед. таъм ва накатҳои ғании чойи сиёҳи принсесса Нури гармӣ мебахшад ва дилҳоро гарм мекунад. тамоми оиларо муттаҳид мекунад ва шуморо каме наздик мекунад. чой принсесса Нури, сеҳри гармӣ.